Galaxy Craft i ko je sa nama, neka se predstave svi. Mindstar Plays. Još Flips. He will like donut M4. bitches. I šta je bilo? Da ne govorim. Šta je bilo, Čačić? Vidit će. A dobro, Šta je bilo? Ne, valjda će vidjeti, ne znam. svi su se predstavili. Ukuci neku, a nije ti dao. I Kristijan. Ja se smijem. Ne znam zašto. Šta je? Ljudi, znači, snijemo sad epizodu. Evo ga i ovaj vlasnik došao. Kristijane! Evo sad kaže. Kristijane! Red srce. Ma, snimam za YouTube, ajde bežem. Sam se vi smejte. General Snake, neću te tebe. Kako? Idemo, general, sponsor je! Ne mogu doći do reči. Do reči je. Znači ovaj review server sad... Ko je generalni sponsor? Stani pa, ko je generalni sponsor, to nisi najavio. Donatori, free rankovi, znači... Ne, Lilić, da ih pusti da se ne kupe. I onda će ih pobi. Znači... Evo, ovo je rank members, 2 sata igranja, stani Mert. VIP 5 sata igranja, Major 10 sata igranja, Master 2 sata igranja, Assassin 25 sata igranja, Warrior 30 sata igranja i Pirate 48 sata igranja, to je 2 dana. Vidi kako sam pametan, ne. I ovo su donator rankovi, znači... Dobio sam krumpir. Wizard... Sad to sve nemam pojma kako... Ljudi, ja imam krumpir, Imam i ja! Imamo krumpir. Mogu ga posaditi. Di si kiki. Beyblade, donate, Sad ću sredat. Samo da nađem ti. Alo, Vidio ću. Paliden, alo, pa što nisi sponsor, ja da ne... Wizard, Shadow, Vidim ga. Legend, King, moderator i admin su rankovi. Oni donator rankovi. Sada pređemo na drugu. Kristijan, ti se šališ ili fakat? Ne, pobrao sam ti ovo prosto. Generalni sponsor, fabrika obuće, a ide. Dobro, de. Evo zombija. Admin Epic Counter. I kako gledaš šta stvarno ko zombije? Kristijanovi ludi, onda... Admin It's Flex. Vlasnik Pera 019, admin Roer Bake i... admin in the 4-5. Jeste beše rekli, ko je beše banovan od njih? Da me zajaviš. Nije, ni Aller. Trebam jedna glava da je isto izgleda konzum. Joj da, zaboravio, ja imam skin. Joj, prvo od zombije gore. Gaj, sad ovo Ovo su free itemi. I Kristijan smo dobro napravili u formu. I tu kupite te free iteme. Još da Kako nam se je zove, jednog kako se spawnera. zove ona koja se mijenja nik? Molim vas lijepo. Antonella, ja. Da, kako se ti zoveš? Na serveru mislim. A jesi, dobar, sjeverno pravi, le. Znaš, ovo vidite, hoću kit napisat, napišem kit, napišem opet isti i kažeš, ne možeš ponavljati iste riječi. Pa kad spama, Ljudi bi spamali onda kako... Piši drugu komandu i onda opet kit. Pa jesam, drugu komandu, ali svejedno ne možeš opet iste jer slično one riječi, stvarno. Ovo je 1+1 arena 1, arena 2, arena 3, arena 4, arena 5 i arena 6. Imaš ti glava kuš. I ovdje kad se pobedi onda dobijete, znači, ja mislim full diamond armor protection 4, breaking 3, Ovo je tek na spawnu i još 5 goldenki. I ovo ovako izgleda baš lepo sad. Warp. Viktor Srbija. Pazi ovo zombi sa slušalicama. Gledaj ucat, ti youtuber, gledaj ucat. Ovo mi je warp divljina i to Kakav ono ovdje YouTuber? kad padnete ovdje je PvP. Ide ako... Ajde, Tako kako crashove. Sad, Kompjuter to pita, ne znam. Ja. Vidi me. A Kristijan, što pitaš za njih? Ništa. Ma ne mogu vas. Ja tek malo zajebavam ljude.
Evo recimo, ajmo A, ne može. kill minus. Kristijan, daš nam svima para, brate, nema ni za fly. A ja imam. E, daj malo para, fakat da se para iš. Brate, nemam ni za fly. Brate, nemam ni za fly! Sad ću ja Znači- reći šta da prodaješ, aj, varp. Ja imam 35 Treći tisuća. warp drop. Idem i ja sa Kristijanom u Warp Shop, da imamo šta da prodajemo. Oštetava... Uključi X-ray i kopaj diamonda i da radi. Sad imamo koristiti X-ray. Ne smiješ. Maknuo Ovo je sam warp ga, drop. zbog tebe sam ga maknuo. Evo, ovo mi je warp Zbog drop. tebe. Evo, prodaš trsku. General, zašto je tak dosadan General dropa? Snake? Pa ne, mi se sam traži. Bolja mi Ja znam ti bolja ovo, mi a ne maske čuđu farma možda, ne. veće. Ovih imaš zombi. Dobro, ajde, mogu izlaz ja za klip bar. da snimam vas. Nemam. Ovo je mi warp enchant, sad ja ne mogu, nemam fly, nemam ni za fly pare. Ne mogu ni da pokažem sve enchant, malo super. Naravno, čuti bre, Šta rada, ove. čuti bre, ajde. Tuzli. Ko? Ti Antona. Ko je Skyfall? A pozdrav, ja idu bolan. Ajde ako Pitera Papanja, tako je. Warp info. Info, ja mislim da znam šta je to. A da bolan pozdravi Crazy Melona, inače poznatog naba. Iznad toga, da, Crazy Melon, inače poznatog nešto. naba. Noob. Pa dobro, nab, noob, isto. Zagreb. Nema spavanja u chat, mut, nema reklamiranja drugih servera, ban. Oj, Nema traženja Ej, free rank, mutem, ban, korištenje hack, client ili auto Šta je clicker, tebi ban. bolan? Nema traženja, ban. Vi koliko je Iron Golem spawner. YouTuber, gdje si? Serbijan, kak se... Serbijan. Laki, Znaš kak se lik zove? YouTube, Serbijan Opera, Bata Bali. Pera 19 GC, Vidjela je prihvati, evo, prihvati. Serbijan Batabale. Galaxy Craft. Evo, Prihvati bolan. evo prihvatio sam. Malo super. Ajde opet, ajde. Neš, Ajde. Evo, da idem ja isto snimit video. onda idemo na warp. Ej, jeste naš. A i se zvoni mi opet. Oj. Ja neću izgledati. Ajde opet, ajde opet. Ne Ajde da opet. se meni bog. Čeka. Ajde bre Antonella, ću šuti s njim video. Ovo je warp, da kucate pb join da uđete u igru i... Ma jaba, jest. Glasa crta pb live da Ne spavnu izađete iz sam. igre. Warp. Ideš gor, skreneš, eto te gor, kod ruleta, skreneš opet i eto te tamo u pub join, znaš. Skreneš i eto te tamo. Pazite, ovo je warp PvP, dobro bre ljudi, neće O, jest, to var PvP, kao što znate, jest. Evo on je warp PvP. Vidi ovo Endermana O, spavno. je PvP, jest PvP, Čuti. bogam, jest. Da gubim, ma Nemoj tako, bolan, ja tebi ovdje pomažem. klek loša kak Lik mi daje, ladno mi je upravo dao kit PvP. Ma jaba, jest. Klek gama A ja, pa, loša. jest. Pa znam, jest, jaba. Mola smara ja. Oj, pa jest. Kad su oni game Šbra. ovaj. Jo, dobro, Yes, Kristijan, PewDiePie. nema. Jo, za moj PvP armor. Mora plaži. Hvala, lik mi dao PvP armor, baš ti hvala, dao 10.000. Kao što- Loš, A dobro, daš meni neki čak. armor. Loš, daš neki armor. Nemoj kosit travu, bolan, nemoj. Ja, znači, to je to. A gdje ćeš na Rusiju, bolan, pa E, gdje ja ćeš... postao VIP već. Nemoj Rusiju. Znači, Znaš evo. na Rusiju, brate, bolan. Evo, kit PvP. Nemoj na Rusiju. 10.000 evra. Lave, gdje ćeš na Rusiju? Onda idemo warp shop. Gospodine, dobrodošli u ovaj novi dnevnik, kao što znate, ovdje je onaj tamo, znaš, A Antonella, izbacit ćemo ti skala. Ja ne. Jao. Idemo na warp shop. Samo ti grokči svinje, da. Još ti dobit ove šedova. Evo, warp shop, ovdje mi nešto laga. No, pojma. Ovdje mi laga nešto, znači evo. Pozdrav za mene. Da,
pozdrav za najveći Esi mi Mubarak. dobar, esi mi dobar, Čuti. esi mi dobar. O, neki lik umro, imam armora jako puno. Manjstare, Dobro večer, Srbijo! šta ćeš, manjstare, šta ćeš? Šta? Hoću pozdrav. Dobro večer, Srbijo. Hoću ja Pozdrav za Ja manjstare, sam- 1, 2, 3. Pozdravi mene! Srbi. Pozdravi mene. Pozdrav za sve u... Još jedan pozdrav. Ne, ime mora reći. Pozme, brate, pozme, ja Pozdrav sam... za manjstare, 1, 2, 3. Još jedan Mene. Nema više pozdravi. Deset. I ovdje imate ovo da kupujete, mislim sami ćete vidjeti da istražite kad dođete na server. I to je to što se tiče ovog dobrog servera, mi se Da. vidimo sljedeći put. Dobri, sad je dobar, a? Pozdrav! Pročitaj u chat.